Halor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Dkhot ka Nongrep National Youth Front, bat ka Hills Farmers Union, ha ka arpulai terik urisau arajar apsan, kila hiar syakasinong Lapangap, ban let senran lang ya ki Nongrep khasi penar, ki balet ot yukuba syaki pentor, ki badon syajan kasinong tapat. Ha kani kasi, ki Dkhot kaseng kila ya terai ringkat bat kinong syong ban ot yukuba, bat penpauru bakum kaseng, kan yaidon ringkat bat ki pajba ha kinu jingye. Ban a jiada, ban a Ïarap, ban peni ka jinga terailang kum ka wei ka jaj ban rio. U General Secretary jong ka Hills Farmer Union Central Body, uba Alfon Bert Karzenteo, ula penpau ka jing sungokman, bat ula a kublai ya baro kinong yalam, ki bala simkea ban ya wer, ya ki para Dkhot ban Ïarap ot keba, ya ki Nongrep Lapangap. Pen riu spa ya kak tien la jong pen dan kam ya kabakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roy kan pa buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam ha ka kentien khasi niyo ya ka marian na kamarian niyo sa ka meirilung meirisan meirilang meiramo tien la jong tudayakan mau kendit ho tien khasi lapen mi da kapatisi TV na ka benta ka jingmentoi upat ba